Hallo daar, welcome back to the Learn Afrikaans series, the perfect beginner's course to learn Afrikaans. Last time we did telwoorde, counting. Should you want private one-on-one lessons, worksheets or more, please visit our Patreon or follow the link below. Do subscribe if you enjoy our series. Les 40, werksonderhoud, job interview. This video is part of our vocabulary series. Today, we hope to give you the simple vocabulary needed to succeed in a job interview in Afrikaans. Let's go over the words and then show some useful sentences. Werk, werk. Aansoek, aansoek. Vakature, vakature. Pos, pos. Advertensie, advertensie. Loopbaan, loopbaan. E-pos, e-pos. Brief, brief. Aansoekbrief, aansoekbrief. CV, CV. Opleiding, opleiding. Opvoeding, opvoeding. Ervaring, ervaring. Graad, graad. Diploma, diploma. Onderhoud, onderhoud. Maatskappy, maatskappy. Besigheid, besigheid. Geld, geld. Verdien, verdien. Salaris, salaris. Bruto, bruto. Netto, netto. Belasting, belasting. Bonus, bonus. Werknemer, werknemer. Werkgewer, werkgewer. Baas, baas. Collega, collega. Aanstel, aanstel. Afdank, afdank. Now let's do some sentences. Ek is op soek na werk. Ek is op soek na werk. Ek het 'n advertensie vir 'n pos aanlyn gesien. Ek het 'n advertensie vir 'n pos aanlyn gesien. Ek het vir die maatskappy 'n e-pos gestuur. Ek het vir die maatskappy 'n e-pos gestuur. Dit was 'n aansoek om fakture. Dit was 'n aansoek om fakture. By die brief het ek my CV aangeheg. By die brief het ek my CV aangeheg. Dit vertel van my opvoeding en ervaring. Dit vertel van my opvoeding en ervaring. Ek het 'n BA graad. Ek het 'n BA graad. Tydens die onderhoud word ek gepeper met vrae. Tydens die onderhoud word ek gepeper met vrae. Hulle het besluit om my aan te stel en my salaris bespreek. Hulle het besluit om my aan te stel en my salaris bespreek. Next week. Emosies, emotions in Afrikaans. Should you want private one-on-one lessons, worksheets or more, please visit our Patreon or follow the link below. Do watch this video again to study effectively. Baie dankie. Sharing, liking and subscribing will help our channel a lot. Comment any questions below. Bye.